Okushaba oku kwetabirwemu abakristaayo b'obureeberezi bwa West Ankole abari kutuura muri Kampala aba West Ankole Fellowship kandi eki bakikozire omu kwetebeekanisiza ekiro kya Pasika na Bishop waabo omu kwetebeekanisiza Pasika hona beeshongwire na Pasika Carols omu kushaba oku. Bishop Johnson Twinomujuni abashabire kugira rukundo ya Yesu baba nibenda kuba abasinguzi. Bishop hona ayongere yagambaho n'abakristaayo aha makuru go kuzoka kwa Kristo. Ekindi okuzoka kw'ekyorekamu the scriptures are true. Awitweka abo kwa Yesu akarawa aliaza yaza aliakoreki yashika aliafa wanabakashita. Wills Bashasha mukuru w'abakristaayo aba West Ankole ayorekere bimwe aha bintu eborekerire kukora nk'obureeberezi. Abantu kukundana rukundo bamanya umuntu twakunda mugenzi we tari ubwoba rukundo umwe love that unites. Ndi Ivan Tsime.